Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jubel iti Burgos, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pakasaritaan ni Manong ko a Chris dayto impatulod ko ken ka, Mr. Lonely. Nairamraman kami dito'y asa nga pamilya. Nasingpet kan nagagat ni Manong ko. Sana pa nagpalastog, ngem addamet itsura na. Natayag pa'y daytoy. Ado dagiti babbalasang dito'y lugar mi nga aggusto ken kuana. Isu nga idiinyawid na ni Grace ije balay mi, nasdaaw kami amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Jubel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, simang peta ni Manong Chris. Nasayaat mo, ta dumawat akiti kwartana. Kat ayan na nga rudan. Di yung mabalin a disturbon. Ada inyawid na a babae. Babae? Nangyawit iti babae? Wen nanang, Grace ka no tinagan na. Iyam amuna kumakadatayo Diyak amo nanang. Daytoy impaluto na daytoy ginatang daa si daan. Pagsasangwan tayo kano. Isungag-sukat kayo, tatulungan dak nga agluto. Sweetheart, agay ayabdan, mangan tayon. Ialaan naklangan iti kanak dito silen. Mabainak asumango kadagiti pamilyam, sweetheart. Umay ka, tapno yam amo ka kadakwada. Nungay sandak akayat. Apay kumasaan da ka kayat. Umay ka kit kayat da ka amam mo. Sweetheart, yam amukan ka ti pamilya ka. Dahito ni Jubel, ti kakaisuna akabsat ko. Hello, welcome ka dito'y balay mi, manang. Grace tinagan na. Ninanong kumat. Isuti ka na yun ang makadwana dito'y balay. Nukas tama pa agtrabaho. Naimbag ang malam mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, nanang. Siyak mat ti padre di pamilya. Tatang sidraw ti awag da kanyak. Maragsakan amakam-am mo kada kayo amin. Ala, tangay nalpasan anay kararag ti makan, mangantayon. Sweetheart. Hmm? Anya dayta? Bugoong dayta. Sausawan tintuno abangos. Weno tarong. Sa anak namin amang mangan iti bugoong. Ha? Dayta nga rod adobo amanok ti sidaem. Pasensyakan anak ko. Diyak mo, adi mo gayam kaya tibugoong. Ala, karga kitin na po iti pinggan mo. Guston, basit na Ha? Diyak kaya tilumok mo. Tulungan kan dito'y kusina ading ko. Manong, sa dino tinakamamom ka ni Manang Grace? May sa sales lady ni Grace. Kasta ka di? Balasang tay? Uhen, kahit plano mintag kalaysa. Ha? Nagbiit mo dun? Nabayag kami na nagamam mo ading ko. Itaak lang nga gayat. Mariknak, ni Grace ti babae nga kayat kung ikalaysa. Sweetheart, aping awan mo ti kwarta dito wallet mo. Intad ko ni ading ko. Amumutan nga apply pa lang iti trabaho. Isatultulungat. Ay kat makaamumatan ay itibiyag na. Chris, adda akon. Kasapulan ka. Rumbang nga agor nung tan para iti masakbayan ta. Ha? No gastusam amin ida. Anya nga iti maurnong ta. Bakit? Adda ka din ni Grace dita silida. Kada amo matasad arumrumwar. Ibagam kumama tarumwar. Makiistorya ka da tayaw. Sana ka no akayat. Kat no idilaang kasangsangpet na anakisango kada tayo anangan. Unay matdaytan? Kat no maladaw tupay ni Chris ang mapanagtrabaho iti bigat. Ta isakduan na pay laang iti pagdigos na.
Italaan man na nakapasyarak dito balayo. Kanayon kamat ngamin abisi iti trabaho. Ayan nga, dagiti naganak mo. Napanday di bangkag. Sige, dito ka pa'y salas Tamapan ko iluto to'y merienda. Sige. Agbuyak pa lang iti TV. Ato iti remote control. J-boxing man. Hello? Hi. Kaya't kumatagbuya. Adto iti remote. Ay, joke lang. Mabalintag tugaw dito yung abay mo. Mabaling. Ada kwartam dit na? Ha? Ikanak man, pag-load ko lang. Okay, mabitlaing. Atoy, 50 pesos. Ano yun mo asang agasot? Ta ipa-apros ko kan katoy lupo. Anya? Apay, sa anak ka di pintas para kan ka? Itala nga makita ka dito, ya. Saanan anak patagday ka? O anya, mayat ka, iti imbagakan ka? Mangantan, Jigs. Uy, kasla na imas dayto inluto mapansit, apay atalo dayto insaganam. Itad ko kaniipag ko to'y maysa. Ipag mo? Wan, jay kadandan na ni manong ko. Adda dita si Ledda. Di na kaya ti rumwar. Iso nga itultuludak iti kanan na. At idog tibok na kan napudaw? Kan adda siding na iti pingping na. Iso di masidag kanya kita Inasitgan na ka? When? Anya timbaganakan ka? Di mawat iti kwarta. Pag-load na ka no? Nakpuskul mo tanti rupa na dayta. Kat inikam? Inikak iti 50 pesos. Agasam tay kunana. Ikak kano iti sangagasot. Tay pa-apros na ti lupuna. Anya? Ay, inak man pagsasawan dayta babae. Amon, si kamat. Ipag mo gayam. Apay akas diti ugali na. Bastos na dya babae Awampay ka disi-disente na. Nakaluto ako, nanak ko. Ayaba mo ni Grace, tagsasango tayon amangan. Di na kaya ti makisango day dyan, nanang. Ituludak to ni ti kanan na. Anya? Kasano no kanayon na kasta? Ultimo aglaba? Sika amen. Nanang, Managbabain ka di day jay babae? Wano anya? nanang, managbabayin lang ni Grace. Managbabain? Dinto ta naglaing amapan makikaaruba sakit nagkiting ti short pan na. Anya? Kawan, nagkiting pa'y ti sando na. Makikita ti pusog na. Ay naanak ko, jak ko maibagaday ti kanika. Ngamday ta tinadlaw mi kanikwana. Idi na minsan, lalaki ti kakadwana di ta kalsada. Agsisigarilyo da. Tila ipulpulong tainam. Apay akastada. Kunak no na sayang at datat tao. Saan mat gayam? Naglaingdang agipulong. Rumrumuara ka. Tama panak gumatang iti kayat ko akanan. Apay, dakas ka di dayta. Sungbatan na. Saan, Grace? Dayta inam. Naglaing amang dadaal. Bakbakatanan. Tila'y bagbagana. Apay nga tangawan mo't lat paglugana kun a jeep. Makauawi da kun. Apay nga agap apura ka. Awan man ang ti agluto iji balay. Marabyan to manan asumangpad da na ng kantatang. Kaasi damot no sumangpad da nga awan kananda. Agriring manan day ta cellphone mo. Sino aya day ta? Iipag mo dayto Anya? Apay nga da number mo kan kuana. Intod ko. Tanagdagulit mat. Agoray ka man ta siyak timang sungbat kan kuana. Hello? Anya ti bagam iti boyfriend ko? Sino dayto Damagang pailaan.
Girlfriend ni Jigs na ito'y. Aya, Urayam ang makaawidak. apay. Adda ka di basil ko kanikan. O sige, bay nga rutan. Na, Lukatam na tiri daw! Oh. Apay, Adakan, Manong. pinagawid nak ni manang mo, Grace. Tamadi ka no tirik na. Aginaw san. Anya? Anya ti bagam? Awan. Sige, inakagluton, Manong. Saanan anasaya at aramidon na day babae, tatang? Wan lakay, kasta mo tinadlaw ko kankwana. Ulbod. Gargaryan nakit din niya boyfriend ko. Tila idandanon na dita ka aruba. Anya ay at ibagbagana. Asaan tayo kano apakpakanan iti husto? Ha? Ar-aramidan tayo kano at agabo. Ay, nagpus ko na talaga ti rupa na. Panagkunak, saan amamati ni Chris kadagiti ibagbagakan kwa na. Dagiti ang ipulpulong ni Grace tipatpat yan na. Diyak kaya't nagtalinaad dito balay day babae, nanang. Pag-aapaan na tayo. Ay, Anya nga iti makunamiti dayta, lakay. ala, bayan yaw. Kasarita. Adda ka di pa panam balasang kaw. Bibiyang yung ay. Damdamagak laang mata. Ay na! Ti numero 1 adyak kaya. Kati man nakibiyang. Naa, nagbastos kan asumungbat iti kastakan ni tatang ko. Jubel. Idi pa'y lang agtup-tup pulak kun ka! Anay Gusto ka saan, Jubel? Matamti buok ka! Kalbuan ka, babae! Anay! Gusto ka saan, Jubel? Umano ka dito eh! Awan ti karbang ang ngagyan dito'y balay, mitabastos ka! Kunamlan asino? Napigpig sakat day babaeng nga miti siyak. Jubel, itay pa asimangpat ni manong mo. Siguradong agipulpulong mananday babae. Ibagam laang tipod no, wan. Saan ka nga agar-aramid iti sarita? In record ko kumakat di pa ng sungpat na kinitatang itay. Ay, aday ta ni manong mo. Manong Chris, agpalawagak. Kasto'y tinapasama. Saan ka nga agpalawag? Amo kunti amin. Ha? Ni, saan mo't amabalin at iside na laang tidenggam, Manong? Pumanaw kamin ka ni Grace. Anya! Tapno sumardeng ti gulo. Nasakit ti ulok iti dayto ang mapaspasamak. Jak amo no asino kada kayo ti agibagbaga iti podno. Da kami ti patya, Manong. Pumanaw kamin. Bayan na kamin. Pimanawan da Manong ko a Chris kanya girlfriend na. Kasta ka di? Kita aman ti kinaramutan na arupak. Nagsakit. Awag nga awag lata kanyak ni Grace. Anya? Papalog. Tumawdawat iti kwarta. Bayamon. I-block mon. Tapno saan na kan nga isturbuhan. Pinanawak ni tatang mo, kanti anak mo, nga ay ayam ijerwar. Ala, kabailan ayan ni tatang akamatan di apo ko na kat naglaing atumaray. Katuan mat. Oh, nakaluto ka day. Ay, saan pa'y nanang? Umay ka di mangal daw dito'y balay, nilakay mo. Ne, iso siguro day tan nanang. Si Mang Pota ni Jigs. Bakit? Jubel. Ni Jigs ka di si mangpet lakay. Ni Grace. Ha? Ah, Ni Manong Chris? Sino ti kadwa na? Pasensya ka na ding ha. Ta sa anak-anak ka atendar iti kasaryo idi ka ni Jigs. Sa dino ngamin tinapnapan ng Manong. Apay nga itakala ang nagpakita. Pudno ti kinunayo iti. Saan anasaya ti ugali ni Grace. Idi nagden na kami. Namuak ti pudno nga ugali na. Kunakon kat. Kaputay ayatak. Inaklon ko. Iti napalabas na. Oray may saidi. Adyaro.
Namatiak iti karina ngagbalbaliw. Agam saan mo't gayam. Ita, sa bali manan alalaki ti simurutan na. Saan na nakiasawa ni manong ko, Mr. Lonely? Kalpasan day diya kapadasan na ken ayat. Naragsaklat ta kanon a makakitkita ken makiayayam kadagiti anak ko. Nupay kasta, naragsaklat namat ni manong ko. Nupay amok anasaktan iti napasamak. Tuy pagayam mo, Jubel. Pagayam Jubel, nasayat launay taadda kayo latta, anangawat ken kuana iti panagsublina. Saan pa analadaw ti amin para kinimanong mo? Anya ti amuna, no dumteng tutay talaga a para ken kuana. Ket sapay la kumata kasta. Ngamkit di, nasken latang agbalin anatibker kadagiti dumteng a panubok iti dangadang ni ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jubel iti Burgos, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.